Tangkul Baptist Church Chekonwi Ringapa Shalam Kamene ng soda na tumsay cordially welcome salushitale. Kajikata ng room saglay ngaya chaka azigli mi kahailing kala page follow samilo. Kala Sunday ng tour pung jishatwi kokrum ning room milo. Ara itum na uglung ning samatakwida ajing otorwi jan gapang ng room ni shitsas. Sai cordially ringapa atam so kaming sarano. The leader Christo we mingli razan khai saiko rale shalam salu shidale ina khayashi plungi gaji iu yaw ko homa aring thor mapam da lemane chithai chisalala iwi ningshi musot shi yaw ko homa li midale ye igatha phak matai ham bam chika khami chiwang gala church ili kranau samida kle church we deacon being deaconess kala societies being we kathana kathanwa being kranau national san madela razan khai saiko rale the leader we ningshi shalam salu shidalaye itumwe bible bamena mathala gaina aring thorwi bible tipamji pashok mere 1 Corinthians chapter 13 verse 13 ning share kala service sili kala kokrum hili mapung phamai khabai da la thala kaina sami here ning sinaye ithumui kokrum le hida da la sa khami mangai na ithumui preparation kasali la hina kachung kha ma jon nei chuiwang la sami khai nani khani le la kachung ka ning share ko ji hangai da le aring a thor ina matui khangai tu bong na a life built on love, a life built on love kaji tu bong hile 1 Corinthians chapter 13 verse 13 hiwena kushok laga matui ngai ina agashi pashok khawai sa kai taxi ada khasangai re ina chapter 13 katong hi baure ada da phapta bai mai khawai na katong hi pa au ge chapter 13 verses 1 to 13 ina mikumo we gala gazingrau we tu yuraina matuilala laigashi malaya kha kanda kashau gala kortar kagating kathana ina phong khami we bangshap lailala mathai kharar khanga thuma matakak kahai kala our saikora thaising khui shap lala kala shitkasang tongting haida kaphung khangthui shap lala laigashi malaya kha I khikha maning mana ina iwi khlalai miser hai lala gala ipasa aina tangda maili chichot hai lala laigashi malaya kha I khikha matong khui mana laigashina ningjing haring thai kala lumashan thai laigashina mikbai gashi gala khalat kaso mawai mana khayaning manganing mana gala achai arai magathai otsak masa mana khalada wibang maphaning mana kadaili malung mawat ngasak mana la malung la mawat zar mana khalang otli mamathan mana kha khamashungli mathana laigashina otsak saikora phungmi saikora shisanga saikora chihana saikora chumi laigashi hi kadang makhawayana khamaran la shman haura tuyur khamatuila ngasam haura thaithang khamaila shman haura kaja itumli mikahai lemet thaithang khamaila khamaran la ngakai ngakasira kha ka kashunga chi khara chi tharan
maka ka shung chi shiman haura ina nganui lakha naushinau thada matui naushinawi ning panin aina paninga naushinau thada machuka ina rerka hai aina naushinawi acham chi horhawa kikhala jila ari itumna kalaru ngayotli mamacha aina thei kha jiwi thili mai aina mai theira ari ina ngakai ngakada kathei maya kha jiwi thili ana ili theisingkhui ka hai thada inala ali theisingkhuira chiaina shitkasang kachihan gala leigashi kathum hi leichingra leichinga kala jiwi ngachaili leigashina mutai makeup hi rewituine First Corinthians Apostle Paul na AD 53 to AD 55 kai kana 50 to 51 dalhangai ka exact wa kibana ka mathai mane hili ka gibi ne dahanga kiwi wangai na Paul na chapter 13 jili hi tada hi katha statement aina chapter hi kupsang hau kala khiwi wangai na legacy hi na matai makeup chi hau ka ji hi thai khawai Corinth city jiwi background kala church jiwi situation hi itumna yang khwai sa se hi khayang tharan khiwang bolna hi katha statement hi mi hau kala khiwang legacy hina matai makeup kala kachi hi itumna thei baira jada sada kre sada ada Corinth city jiwi background hi yang khwai sa se atam ji tharan Corinth city hi Roman Empire Rome Shorgarna mungda khlei Shorgarna mungda khlei ngalaya khane apama khane kalang apam hi important sala kahai city a khane apama khane lenga phu wiwang matai la kaina ada dread lenga phu sa khawai matai la kahai apama khane dange khiwiwangai na apam hi important sa ho chia kha matai la kai na apam hi east aina west aina makanung makanwa ka sa jili matai la ka hai apama khane da hange hishongai na rala la jira makan hishongai na rala la khunuk manga we ya ka tong hi hian ra kham kan nei galam ari jihaz ka tha je ship atumna lei ka sali chadung chatwa ka sa jile east we ngi jila jen cover sa ye west we ngi jila jen cover sa ye jena apam ji important sala ka hai city a ka khang sa nei apam ji we mi ping shangla ge competitive sala ge apam hi kala mi ping na apam hi ka tha da thei khui khala cha kha apam hi mi ping na tada morar makhlai apam morar shiman ga hai apam akhala akha thadala thei khui ya kala lang ka sona pamting ga hai khayaning khanganing kala Greek tada Greek philosophy na influence laga atomwi Greek being we ada atomwi philosophy tada kata thangro do chiwi kokrum hi tada kachung khaina mili pung bang sak laga influence laga
ốc thui được khởi abom mi ping này đã hàng ấy cái là abom hi mi ping na success hi cái thà đó shan khui sa mi ba hi success sai rồi cái gì hi cái thà đó thấy khui cái là chả cái abom chỉ lấy cái sa ping na băng shop khởi yari na thấy recognize cái sa cái là spiritual impressiveness hi ping hi cái là yari le nganing cái shop tùy mà tùy cái thấy rick ai nè mà tùy cái shop hi cái thà ping hi success akha nei da atum na thấy khuye ka pol na pau ha shok laga apom jili vare shipping li pau ha shok da ha shok rama manda atumi khring khragle values ka chung khala khamatha pongai na la ngalei jili matai sangai kala problems la ka chung kha matai sang ba mai Paul na hi thada apom hili khakabi wi maram hi yang tam man khwai sa sei kha chimata chaurung laga church thada Corinth church hi ka thada leisa ki chiba yang khwai sa sei atam ji tharan Paul na first Corinthians khakabi atam jili church hi apong ka chung khaina struggles sa sai church ji problems puera sai Paul na pau ha ka shok hi matai la kaina ka chi ka tha mi le pau ha shok la ja ka ana Gentiles bing le society na nem da ka khuya mi bing da mi bing society li khanga jan na the lower class jirale chikathali ka zanga mi bing hili matai la kaina Paul na pau ha ka shok nei chitha da sa da church ji linga laga variation of being Gentiles with variation being hi matai sang maman nei ka matai sang maman da chat khawa tam tharan Apollos we variation being Apollos we converts being kala Jehudi we converts jia Peter Raina James we converts being hita da ragazib gahay ne hita da ragazib atam jitharan atum hi akha aina akha machang rok thuwe itum Apollos we gashura being ne itum Paul we gashura being ne kalam taila gaina Jewish being atum hiwa mi ping ni itum na chui me ye itum hiwa vare we naw ne itum hiwa vare na kapang ko khuya mitun ne chi hau da mi li tiaw moi da ko khui chi ka wi wangai na Jews ai na Gentiles being hi vare shi sa sa la la da ma cha khang rok chen atum mi kho khrum li ka tha da khorum ra ka chi li church li problems le how atumi Christ will lat khara ida da doctrine lila false teacher prophets ida da leila ka chung kha bung pa ka hai ne kala chimang ma chila variation of being akhaina akham ma chang rok da garodli court shimli wala ga ida da akhana akhali malay sing rok la khalai atam ne atam ji tharan bol na athumli ka tha da chithi hi kapia kha phapta pai me rakla da chithi hi ka bi ne athumwi khangazan kya khalai la la ma ba ka shum kya khalai la la bol na chithi ka bi jili athumli ka khrai na ma hau phok mane ka itumna ji theipai khawai da hi kapa tharan taila na chapter 12 chapter 13 chapter 14 hi kapa tharan kharjan hi ngasundale chapter 13 li
khi cái bị là chả cái many gifts mà tay là cái na spiritual gift many gifts but one body cái chữ hi chapter 12 li cái bị được lên này anh hi khi vang là cái bị là chả cái mi cái khăn Apollos wine Paul wine James and Peter wine thang cái chỉ ta có mai na itu mi pasal là apang aphê agui cái chỉ cha wi ốt ngurut lấy ốt ngurut lấy sao là ít thùng mi asa khơi này cái chỉ thấy bài khởi chapter 12 li chỉ là cái bì cái là chỉ kêu vang anh mà tại là cái nào spiritual gift kêu vang cái bì là chả cơ atom hi atom ni spiritual gift mà tại là cái này mi chỉ atom na kamaran the prophecy cái là phong khami hi cái thà ốt hi cái sa ai na athum na lang soi cái là lang cái số mang mà chỉ là competition sa thui khai yang athumi spiritual gifts chi embrace sa ki cái gì mà hốt le athum hi competition sa laga ngahan ngorok thui khai ne chỉ thà sa da unity sa la kai ne kho ka sa la kai ne pom gi cái gì le kai cái zam khai ne chui wang ai na chapter 12 lin thum we keep si cái chỉ cho ốt ngurut lấy cái chỉ thấy chỉ sa là nó thumi asa khờ này nó thumi kho ka sa da pom lung ra cái gì chapter 12 li chỉ thà cái bị được lấy ne cái là chapter 13 li ana atung li hang hai chi chapter 12 li hang lui na thum na khamaran ot salala ka phong ot salala mina ma sa khra ga chung ga ot salala lei ga shima janga ka psycho hi aremane ga ji chapter 13 ni hang dak le ne without love none of it matters atung li hang ga hai bing psycho hi aremane da chapter 13 ni hang ni dak le ne kala chapter 14 ni khyang tharan give must build others up not the self chapter 14 na ba itum le mi da khlai give ji itum khalata wi wang maning mane ka katei bingle ka tha da khangara ka ji hi chapter 12 le hi da hang da klai ne jena na thumi asa a khane kala le ka shima janga ka are mane kala na thum hi khalata wi wang maning mane ka akha aina akha khanga ming rok la ka ringi ka ji ne ka ji hi hi da bol na athum le ka bi da khlai ne kala athang pa shau ka hai chili ka thum jang da lai tui khur mata la khai tui khur ka thum chia faith hope and love chi ada shim mai da yang da khwai sa se khare sa da faith in a shit ka sang we best definition hi bible le yang khayang tharan Hebrews chapter 1 Hebrews chapter 11 verse 1 mik aina mathai rang lala samphang lakra da ning unung da khangarai chili shit ka sang nei da hange mik aina mathai rang lala samphang lakra da ning unung da chi shit ka sang nei da Hebrews 11 1 ni da hangai da le shit ka sang ina khikla ja kha ari na ina ring da khlai hi shit ka sang wi along le ring da khlai ne shit ka sang hina verele connect sang asake shit ka sang khlai wi wang aina I vere wi relationship bi khlai ne psychorally vere shi how ko phok hi ka tha how phok la ja ka shit ka sang aina how ko phok ne shit ka sang malai la vere shi ma how phok bai mane masa mane shit ka sang le ga hai wi chili na aina vere wi khang shik le ga hai wi chili relationship hi da bil sa khai wi chili vere shi how ko phok ne shit ka sang hina I thumni bil sang sake relationship bil sang sake ka khania le hope ka chihan hope hina wa khigla jaga hope is confident expectation hope hina wa chamsa da hi khanang laga ka za da khlai ka hi rayaura
rai hai laga in otsa da khlei ji sawa lira da ning nung khung ai na hi da da manga shong chat ki ge ji hili taut ma le lak la o ga thui hope hi wa ga ji han ba hi na wa ada aya hi la sa khui khangai chi la wa khui khangai da ka phani ngai na ma khawai maning manai hi wa mirin li ka chot ka chang ma sam phang mra chi we na yam thui au ra ka ji maning manai kha hi wa mirin li ka chot ka chang la sam phang ra chi tha yi chi sa la la ning li assurance khale yang thang ma thang ga vare na I wang ran mi hai da le future li I hi sa ra I wang hi vare na pha khaming ran mi hai da le ka ji chi ka tha assurance khale hi hope ne chin ka chi han ne ka chi han hi na shit ka sanga bing I thum le mirin sambang da khale saikora hiwi aina ngning shap ngsaga saikora hiwi aina ngning shap ngsaga chi kha ba da ring ka pha ring ka shi ka chot ka chang kala og thui wi masi masa saikora hiwi aina ka chi han khale wi manga aina ngning ka shap ne dange hida da sa da faith aina hope faith sinava look upwards atung shong yanga da really relationship khale kala hope ba hinava manga shong forward look forwards manga shong yang khawa really shit ka sangai na connect sa laga kharing kala manga shong yang wa laga ka chi han lei laga kharing hita da sa da reshi now itum bingwang shit ka sang ka chi han hi matai la ka hai akhane ka bol na jiwing ga chai lila lei ga shi na matai me ka be dange haga lei ga shi hi kaya kha rei mat lei be kaya ga hak ma hau da lei ga shi hi na matai me hau khala legacy hiva khanga ja tha the nature lei plung ga jinewa kala hiva ada khiki ga sa khami wi wangai na legacy ma khaning kha tada naturally tada ka shock tada itum na example la ka sadal love is God's nature yang tada legacy hiwa amang khanga jai na khrane ji tada sadal love is patient legacy na ningjing haring thei legacy na khang thei psychorally khikha ning kharak malela phungmi shapai mi akhawi khyon jili akhawi maka ga shung jili khikha ning kharak malei mane kha jili khangmi shapai love is kind legishina luma shanthe kasasa psychorally sami ngai ryo sami ye khamatha aina sami ngai ye kala khamatha aina ka thada saga phamira kala da khamatha mang phaning laga khamatha aina sami ngai nanjan la ghai mi jilila kala sasha pangsha bajilila khamatha bongaina sami ngai ye love does not envy leikashina mikpai kashi malai mana mipingwi khalei chiwi wang mikpai kashi malai mne mi akha chi chang hau da them hau da thangmai hau da leikashina mikpai kashi malai mane ka
mi ping jiwi success mi ping jiwi blessing jiwi wang athumna mathane athumna rejoice ai athumna ringphang rume love does not boast laikishina khalat kasoma leimana mi pingwi attention seek masamane mi pingwi attention darkar masamane mi pingwi masot maphamane kha sada khalai jile faithful sala kaina ningtong lak aina saye mi ping na thaila bai ma thaila bai ana sada khalai wada khalai jile ngrik aina saye love is not proud laikishin na khayaning manganing mane mi gataili ina chui maye ina matha maye ina thiam maye da ma phaning mane kala mi pingling ngazan maida nem maida makhui mana athumna equally treat saye love does not dishonor others laikishina achai are magathai otsak masamanai mi pingwi dignity li khya shiye chanhan lahan gala otsak gajida khya shida athumna saye psychorally khya gashi aina saye tuimatui athumui otsak le athumui khring kharagle mili respect aina treat saye love is not self seeking laikishina khaladawi wang ma phaning mana khaladawi ningajang chimang aina masa mane khaladawi wang ma phaning lui mane khaladawi sa khangai wa khangai kachung khalai salala awi adam ji sacrifice samiye awi shai khangai ji la sacrifice samiye awi kasi kasa saikora ji la sacrifice sami laga itum saikora na katha dang rum baira kala ga ji phaning laga sacrifice sa laga pha khawai hi thada atumna saye love is not easily anger legashina mulung mabat zarmane kala kataili la mulung mabat phapa mane kala khawat la mabat ngasak mane kala takui aina kapha aina sa khawai saye love does not delight in evil legashina khalang otli ma mathan manai morai jile makhamashung jile ning gajaye kala khamashung jile kathar jile ning changda saye athumna makhamatha ji abong jile mazang mane love rejoice with the truth legashina khamashung le mathan da ringpai kala varele ningyang khong le ringkapha sambhanga khamatha ka sa tharan athum itum khaladala satisfied salaga varele ningyang ungje ina khamatha sa khai jiwang vare saikora hinna na sa khang sak nei gaji ringkapha khamathan nei khamatha ka sa ji tharan love always protects love always trusts legashina phungmi ngakmi psychorally shisanga love always hopes legashina adam gachida gajihan lay kakhanang kachot adam lila give up masamana adam gachida ning nganungda ringai hi thada legashi manga aina saikor hi sa ka shabne wi ka shima le mane khalada winning ga janga chi shura masamne mi ga daily respect saye makhamatha jili ning ga jaye khamatha jili mathan ne ka dei bingle ngak mi ye ka dei bingle shit sange kala legashi manga aina ka chi han le laga ka thada ringra da atumna hi thada ringai hi thada sada legashi na matami kabba ka ji hi arui examples hiwena itumna thekhu here hiwa thangkha mathangkha
apom chili va shong aure shit ka sang hi wa thang kha Jishu Christian lat khra je tharan face to face samphang laga shit ka sang hi athang ina hang khai ta mik aina mathai mathai rang la samphang lak ra da ka jihan chili shit ka sang go hone ka chitha da sa da faith ba hi wa shit ka sang ba hi wa thang kha Jishu na lat khra je tharan itum samphang haure kala faith or hope hila thangkha samphang haura ringa shiwi aina ringa phawi aina kaji tharan itumna ringphala khai jingram ji samphang ni do da honda khlai chikatha hope jila thangkha samphang haure jila ongshung haure ka legacy hiwa katang ma waila leisa shon gi gajine ari legacy hiwa katang ma wai mane ina athang ka hang thadla love is God's nature hiwa vare hi thada legacy ne hi thada legacy sao da legacy hiwa katang ma wai gi gi jaina shit ka sang hiwa thangka sampang aura ali ring room aura kala itumna jihanda khalai ring pha apam ji hope itum hope sa da khlai apam ji le itum sampang room haura kal legacy ji va lai sa shon re jiga va legacy along le itum ring room hau gi ji ne vre ji legacy sa da ali legacy hi ring room gi ji ne ji da sa da legacy hi na matai mi ka be gi hi pol na atum ni ka bi da khlai ne kala legacy wi matai la ka hai example la ka jiwa awi naumira khamang gaje Jishu Christung li thi khami avare akhla da nara la ra thi khami hi legacy wi matai la ka hai example la khane amha khane legacy hina khalada chikat mi shabai ji da sa da legacy aina itum shimkhur semka se aju rom rata khlai saikora khiwang do legacy ma khlai wiwang mning mla shimkhur khiwang pung pa ho legacy ma khlai wiwang ne mning mla khiwang itum society pung pa do church khokha ma sa thu saikora legacy ma khlai wiwang ai ne legacy leisi ge ja church lo khokha sa mai ra shimkhur la khokha sa mai machine ma no mai ra ngaso naw la relationship ma tha mai ra society jilala jingri hai mai ra legacy ma khlai wiwang ai na aju ogthili shok da khlai sai ko rahi hita da ra shok da khlai ne hita da sa da legacy aina ring se legacy aina sai ko ra sem ga se a life built on love kaji hili rin la gai thum ring se itum na sa da khlai wa da khlai sai ko rahi legacy wi along li sem ga se legacy wi along li ring se kaji hi aring thor hina da matui khangai ne sai ko na chingring na khmi wang mi share sai ko ro le renang so mi no amen